ratsi word ni wisa färde. Biggest challenge is as a construction permit. Ratsi word to go you get a tower. We ratsa number challenge ngeri atsi radio station. You kisiri men muk native. Won garagigi puits kewe rakan nomna karabus. Sabats kewe veirats hyön rakatsan na waro norium. Ramakana ragorong. One, we episode radio for spiritual refreshment, spiritual guidance. Afe pa fispura rayi chakar nerien apachakura gurus. Arugu kapari uchiara ya pasai keifariden. Ite bukati gorngor. Kosa kamu cari ke koberekan yata ki kitspon. Pari yata ki wa pari radio ministry. Saya det. Sen var skoto näksia parkidisossa ferren fassoraur. Ammel porvatte ats egiek rekabas me atsun ngesiboruk egiek mosugusuk agar urrets pusiai vere guge ervitori. Non sokkobateri giek poengie atu fisur. Amen. Ikiakap kebuksirikis asabuan apa yore an eri erga feromoneta pusiu parkura mergur asabuan. Amen. Kiriso puri jebe siaka toyoidi yats nuguruk noren awatte siate oferi de sis semorikits. Amen. Amen. Kiriso chapur ngor pui amere chiaf param neurora kapasnal iatik pun ferkots neti pats ke ki chakar para ro fin apa ge. Ser mebet mi fish mon message. Ngesi sikar kurara meten code plan me kokot. We sipura toro yatski kapasis. Awar. Hey brother, I'm sorry if that was troubling. I mean it is, right? Okay. Iwe ati yewe kapasisi ara worry with thoughts suicide. Even ne bet caught me papa iti with thoughts pusiragi barawats. Yes, suicide. Ikke kapasisi amme feroron norga amme feri por pede atsipu uiti. Ika sikarve pannegiri bet tuttunna biga sises perrapore. Pure kevei perrapor vei or parwe ve kar pusirave ve. Met we ai ure ei oron norika pede. Purgia osi ponnegiri nor fabiri. Sameiri rubei papa iti and nuriga arabasir agebarower. Oh. Ap me. Ap esse. Iwe ferider merua pasarre nio sige tunnap ike perrapos nor paipen. Me chombong necessiu para ge serie perrapon. Ewe pusiaro refet chomboge. Ewe nur warechero. Igewe eta pusifirata aregi e pure fetan argu gavi bugaregi gabe. Iwonararo me dewe sabe ferri. Maybe. We do it. Ida di chagawe nawe puri wisafan. Yue not ebe suicide mi parvei si pueraga bota si se suba paiti. Upe perueri pusia kapasais. Ua fera pasako we uchak igaru uwe kisinor pai peru katseberi. Ekie igaru uwe kisinor pai peru katseberi anaf. Elpen biltiri ei nukuruk norsisas. Guru papa says it's very short to get the war. Yeah. Rea go to get for fara fak. No raba pushes up marriage regas puturo. Ngasi bo area para was music. Ora to the guru no seizes. Amen. What as is the guru capacis? Ika e works in all pipe para rossis pussy. Pussy bon no gavi we see our go to pue. Papa idea vera pussy ageva pushes esapira. Mucheri. Ei puge. Asiri ngi feru fara morecero esap safe esap tur irabenya aura iwe egekin favorora du verab
pucon gui rebe agi bara wasem muju gici por gura not pai berwi jomong king irwe pusirage barawer Ebu. Medre age re barawer pur se pa di ke rese diwa ekwe eurur ekwe so kabas ike godwe pusirgerir rese pa di ra pusirage barawer mi barwor ekot irwe pusin tiwore god age barawer god ferri Mebu. god se fer saburar god plan Ewa. Ero gich arras pur ewin parirare roe kapaser god ke kinto eri eboi guru sibuer pur seira bugar god apa iti Iba tos ni barawe. metos ni bara ete we jona god ke riaru pleraru misher ge regiro fer regi di motai ge bom New 7 Norewan Mebu. Yesu bukan figa da jeki yang ngebi busi orar ko tokkot iri Amen. marawa aja Amen. iri par positif orang ge bara berua uput ese buat Kiriso jabur. Kesiri even thought suicide. Ngebe a fakut chomong. Young people. Serrefe. Hier ekot you rerar metswara emotion. Emotional high, stress, very stressful. Iwara resort ngeri even thoughts suicide. But this is the easy way out. Yeah, just for the sake of young people, which I believe there are, interested but if they come across, oops, let me just take them out. What kind of advice is sibotogori? Just straight off our head, sibotogori one sir ngeri, where if I do not taking the easy way out. already iraeu easy way out. Feriage barawat. Up, Margaret. Song farusi. Ngai basi puri siya fera pasa maverick. Esap eri bacakun ads sibuau peruer kapasis. Ngai gawa siya barwaro no kapasin agia kapasir kot ururga emwen. Siya orai yarwo seriga tsure di pats. Kisi ben seriga baba parir siwidin kot norium. Neighbor. Sabon non nere fan sabor gura keve chora fara faru kapasir kot. Raga di gich urur ni ya siwora ya ne di pats. Maase kiya. Sam idigwa ruaru eworu raga. Lord is close to those that have broken hearted. Amen. And save those who are crushed in spirit. Amen. Fadat sudah. Ovid. Ngapota si penegor ya God. Mojer close ngirikit. Amen. Arigu ame fakura warara wa kisi kasir pura ai tigeri kisinge nuba safin nom no riefu wirus ikare tipata. We God mi ferarat ngirikit. Pui pusaure kia puren mi kusiring ngirikit dari fasun kasawache faku kawachen nuk wa me te bai berapa sa ko te se to au suruk nuba kanom no riefu. Wase ko ta harap ngoru. Kiriso cabur ngoru pui. You satu gori move on ngeri next question. En oru kapasis eu bar kioe kapasis amen fu resouring. Pun ike me ekawin ngeri kan mira furong ngeri me paipere. And they're so curious pun yan ke yagi be ya puru warawe. Me irara kapasis iar efecto veya. Efecto via ke pusir wakisin no puke sereses. Chapter ruga tu wakisir ruwe. Ergu
ewe mother ikawa yewe Eve mother of all mankind. Amen, amen, amen. Mother of mankind. Singa gewe ya puruari. Coach arabas regari giga. Mi boror coach arabas. Re no egis dever. Verufan. Ragari gigi eri eweira ewich aten gain a gurai meia puruaru. Ngapai berese supporteri gas di biogari. Okay. Pur pai beraga yes ya fara pasaga popular verufar ata meif. You go to a pusil verufar abi o bue fruitful. Be fruitful. Ira wet siara negari. We were proto sigabe. Iwe ira wet sipon negari. Iwe sipon negari igugun marawata ben John again arabasenor pipen. Ika pusipon negari gatanda if ika puruarwe piper ragata ben leaf. Tio buku irigir. Tio buku irigir enough. What? Year noras sipon negari war veruvare ka war veruaske. Pupure babe yorur. Ove. Iwe 900. E pure fitebe nari ya. Me ewer. Iwe paibere par pusidera Genesis 5:4. They had many sons and daughters. Genesis 5:4. 5:4. We were atami we mijamogrur where me fefi. Iwe not sorbe Calgary Bible put me ye babe par reporgeki. Yara te agibi purwa. Esur. Yara tibero yara rasa por with paibere. Okay. Okay. Me yorevan tiro wawa. Me garo reva chara fara. Meri for example, whatever chara fara meri usur yerin nga 50 to 60. Iwe kare rage ike Adam in his 700 years old or maybe 500 years old saw me ike kura was 60-year-old chara fara ngirabwe. Man, you're too young. May bugre robrakabas puriga kaburen negeri Moses ika yo Moses ror fig ika warir warik irodura rage we mission city god Maybe. even no rats negeri ke yergerai ore veri bu fig siawa guok puranga besiet siapa kapang ngesia wonder punare gegerir gaira re maybe lukiong resekarap pulbarawer di barawata. Ove. So, Ritchik, it was a capacis, si potogoria rage, Ritchikatsi were full capas. Puruke, it's a pussy fit to seri pusin, no rata mave. Chor Calgary Piper, no capas sister, ikan dis. Okay. Krufata. Ever. Repeat city war vecchio wakisia pasa. Live long, Genesis 5, wakisin nibu, chapter nibu wakisin nibu, Genesis 5:4, ata may your nur daughters and sons. They knew each other. Right. The Bible was knew each other. Okay. Amen. We origati capacis mi arrogar parekis sensitive. I know that this question is popular para a subject may controversial. What the osukosuki gariri one. Iwe sibo satiri bawau. Ike parwatire firats ike urfer den notes ike key viewers. E capacis Mibu der fefil reba afarafan norfen. Mibu weteraga rabujorbe. Nor muijefen. Masibuer me kedo wis nor muijefen. Berga yakari ruari wari capacis. Yes. Me. Ngasibu negeri pulbe watte pare study kasibun negeri kasibue ko
super slow. Ika Ewa. si sap go deeper. Mi me de fel kapasis. Mi bu de fefin rapoe afarafan. Nora we de kapasis tu afarafan we si we de rapoe. Usuri da kare pastor gabe. Rese si we wuri ke si buwa pastor. Orge esse bu dai ke esse tu fi rapoe. Age we se pastor. Ye wewen. Repatsa chorkeo renegeri war paipen. Ika uruon nor paipen. Okay. Me or fefin. Irwei uwe kapasen God. E kapas propheties. Rerwen prophets. Rewe kapasen God. Ifa usudaro kapasen God we wakaran sage irwe warga missionary kavet. Resiage we feyatun pastor. Rejek we kapasen God as missionary. Ngipure kapas pastor itu abue non New Testament. Maybe. Ira euri fag pastor. Meia fag nor Bible euri fag pastor. Ngi kapusi pun negeri pastor won nor kapaser. Ipru kana tiri kayakan we werge nogeri wewen ewe shepherds. Shepherds. Okay. John tubud mari kesip. Ira wiser. Ewa, maybe. Iwira wera sipun negeri pur ewe shepherd pur tuburu eko sheep. Jesus we pasin nuru we ngaga we shepherd. Good Ewa shepherd. good shepherd. Ese orang good pastor. Maybe. Orang good shepherd. Iwi sa pari gusu osuk bege ngiyo sudar nama reform raru dok kabas. Ai kisok seribe posisi siapa sa. Okay. Esa bugaga good pastor gaga we good shepherd. Good shepherd. Ewo chatubun rasip. Okay. Iwe airgu obsarat bispebi. If I'm understanding you correctly based on what you said of the usage of word, iwe epofen pokitin menore Old Testament iwe sivakuren our King David were the Lord is my shepherd, I shall not want. So epotawari tu just me sibara ye nubra fito noren sibara ye wurin Christ mer kochakke Viveria Ratia Gurier Pipen, then people start using the word pastor. But historically, not by very way, she could have a shepherd. Jesus more push it for water. The city where capacity Petrus, do you love me? You are Petrus, yes, you are. Feed my sheep. Tuburu nekawe. Sheep. As a shepherd. Wow. Ye chatuburu barga butuburu karavan. Wow. Giga si buaro nor wasi serat si buru we fosu chuge raga afarafan. Si se seura di Petrus se afara karar man. Iga karar rabas. Raga butuburu. Tubun mi bari kisbi patuburu nero kapasir god pan tuburu rabas. Ngai kasi bagi ai Roof father nios sisi se pusira ragago good shepherd. Ngebe sia rapurira we nor New Testament ga oto Bible upon we reform ga be kan nor no sibira fe ega nor kewu raruen pastor. Pastor. I see. So in other sense faith me to worry me porwe wa kapasanim they cannot enter the role of a pastor. You gave a shepherd. We and mirror example of being a prophetess. Miriam prophetess. Favorite Moses. Deborah prophetess. Pada church. Anna prophets. Priscilla. Eva teacher. Phoebe eva tigan. Ngiri para porosa kapasir ko. Hewaro. Meio jari berfefiri bu afarafan. Eva kapasir ko. Absolutely. Beitogori. Absolutely. Ngasibu we dige ika pus raga pu
me tu fichara ver fe boe. Se kita ki page efeyotsun. Pastor surwiser buen. Me jammo muy jefen. Warga feruto wow. Ye oso ke karpar ata muy jefen. Pun esse biblical. Maybe. Esse biblical. Maybe. Ngai we te roa pui ngai we kan. Siri Buddha Ravi Oravan, very influential spiritual man. Mi bar I te whau na wharuwhāra. I wage, nā mi whipan nūn, mi whipan nūrewa tasukūn me ki, mi etu wa sukūre, mi tiberi ewe mai dan Louis Torres. Ewa, rawar. We whari arawa School of Evangelism, we me te we sticking arawa rage, kids mi graven not Bible, but your faith in me share the gospel, share the message. There is no example in the Bible. But the word ngeri faith in we send pastor or shepherd, even though they are able to share the message. Eri usa porka pasamo wore ai chakara para paga eri pastor vai sudakara si chakura wen. Ewis about fitigeri wen. Amen. Yes, fitigeri faith. Amen. Mariti god. Mi fere chap apa saira pun. Adiku par me yi fan surat se para wesen meri para torogi babet kot mi par wesen ngeri kits po wisat. If kabu kot ngeri kits mat puri ra wisat kits so mat puri fabri. Esa po create finances. Nge wese paren spiritual. Awar. Me is over para basa spiritual pulbesi abasa fet sommong chonnagiri Bible kevgiri Bible. Meaning of shepherds. Nothing original eto pastor ikorgiri shepherds. You spiritual American leader who guides, feed and protects God's people. Amen. Pastor. Amen. Shepherds. Amen. Whaku kiriso chapur. Ngā pakati wari ngeri kebi. Pui pisore ki yakan. Ewi kapa whiti kitsuon a te live ike a te tieti whakari kerei. Wara te program. I kebi o rewi kapa sis na paiben. Feel free ewi o potogori. I keo whiti kitsu Facebook. Comment iti wa nutera video. Or Facebook. Share nutera video if you feel convicted. Apa ide agak share nutera video. Ika ke whiti kitsu wara se buen. Nge baror au kapasis iwe arara ku potogori ngeri kitsam na kapasis au ko text ngeri kits nge WhatsApp ngeri kits one is a phone number 671-689-9990. That's 671-689-9990. Iwe kirisu jabur pui met uato wori matingeri number weru. Aci kapasis number weru. Ifau sun ike wewen kapas wong ngau non nguri ke supong non ngun. Pun we aka chomok chopora fos nye nupur rawe we rari we ike sapora rera ara we ye nupun ran yari wera osuk porai ki ge fet choro supagere ogun mi ferige ifan eran me marawen nguri we repore fer feyot ke usun nge e kapas nge bi usuka ats we chun me era fos osupang non ngun Ewe osupang wongang me fos chungi ike pusibue ewaragi dot betot isebeur atstufich. Ewor. Kitsui wonga osupang so metot rets. Ewor. Iwe me bubedra kera purida at we wonga geri me Bible aruru kapas pur ke fosil berga. Pur
Menorasi kapas neuro kapasir mereka ka statiri mereka beje restoran or megurats ada berapa saga erbe pur orga erbe wenga Eor. erbe tu fichinga su rob tu fich Eor. iwe pai beraro rafet tu fich ke rui wenga reburaga burgo te gavet Owe. Owe. ngai kau si pui ekis background dia pai beraraga populasi sesa afarafan pura afarafan pura afarafare afarafan already ekawara basket irrei osupang non ngur wewerga meyorer ewe tipe becheres arreporgo kapasir ko Amen. biet sibupan muteria wewe ngakawi me ekisui respo ye wewer gede modesire norbogure pun ba beraraga meyor ke chotu buru shepherd meyor ke shepherd apa awori ko arabas kapasir ko ngereseferi wisher ibu kot ikasi sesagura osupang ir rapur esorar tufich wewe nor kapasir god porque shepherds rese abogori rika para kapasir god yebin ya ragebi akebi wonga ikese torik ese tufich ikese sammong ese naf kapasir god geri gebi abi fen john bunna si bunna geri wewe dei kapas pura bubi sammong rar fosir berka pur efer wewe geri inspire der ampun Okay. Okay. lowly iwe ekarirwe afflicted igerwe chio igerwe wonga ni bakinga Virus. iwe ebaraga ekarirwe depend on another one ekarirwe purno spirit irwe low ampun ngiri patora depend on eriga yekan ese virus ready per Arab understand ngeko farisi rekojiro ready per sebujir repa apotete ilabin ni resebujen abogori ko arabas kapasir ko No kurbe wa saro negeri etchasing ya war meyor faso si se area wewe ku rube choriotic era even farisi ato wa yate ki wa kirisu pun marawe seusun wa me itiroro orowe chotta ki sesi ke bete iwe era chor yorita ki sesa pisi rifen mueren ya war iwe re apa sage obusara tipis ngaga be chottipis e puina non kepu ewe chudi that's irara even me wonga nangun ren era choriori takisis era vive fian ni puakingal me fia ni buakinga ngabi fe por befi nga epodori kura erin ni seri even amen ya war amen depend on God amen si bubani sefari di ewe nur morecero pururu morecero ar guge ibe tu fisi aro seri wasam noran to seri wasam mefi even poor in spirit befi when need ngesoren when need eto seri wasam okay befi ge buri sefari buri di gore wasam eboet eboe chok chorogang you should understanding ampor iga lowly understanding our fault iwe se chutti bicara as son nya tu fisingeri ara bore chegaban servant you should add we di neurin an penugora ewe mention savarue meda orre ferdere erwan arwe tu fit sugbakuran ara nom nora keraban ara iki xafer e boreri win ngese chut tu fit ara bueban now e bore chok choraga eu sure keirwi wi di or nor re sistong pusia
fen mefiat usus sibore suserikot. Pusia meferidikot. Red pusin dikidiking hawaraji giga vas för. Nga god ewa sa mesu. Is so close. Amen. Mavet herikun muhinnen erasasika pichigiri kichpui. Ngagwar neron non ngapusin touch netibi. Pun siaku rasasigiri ebatse karabase akan namnaro kapase Amerika before and after. Before yo se reben arabas netipan mi walen tipe för ya. Ei nabarap tekia. Wato my inheritance. Wato because he believed that he deserves it. Aru guge may tufits be arab wagi. Nge after nupurara mefiara to au seri sabaro abi fi pusiran tipusika abi fi anniabam. Iwe aferes narwatu pureti barapan humble. Ampun. Iwe ra we geri kits usumete we kisira poor in spirit ke usupang nangun. Pusato gri fiat di buah nga usari wisefen. What? Mavet pui brosir what? Poor in spirit. Murin rasa sika ngeri kits. I'm not worthy. Ara suk baguran. Ara churus agarwe. Ame fi puji karen. Echun ewe hak. Me ekwe sisin ewa sawagiri. Ewa raw. Ewa ring. Ewa roof. Meri beri vod sus. It's awarded. I'm not ordered as a son. For you to give me all these precious, valuable things for us sinners to come right away and get the blessings. See, ewe prodigal son, e kingdom si benenegeri God sees e bareri gits kurfaden ewe kingdom God sees ya kafarafara. Amen. Ese fat burke idar bu abogori ka rabas kapasir God. Resi aporo sagerir. Ewa one way ngeri ewa kingdom mayor. Ita ira usu siya kan Amen. Pui merosen. Awarar iwe tsun God ngeri kits bed. Kiri suca pun ngeri God pun ngagua kubara bet wakari ki fer para ewe sasigin mera sarus mewi tu fiche ewe vi supang iura rage e pore nomnorel ke norwe ke semuch ke ngewe vi tu fiche pore nomnon neng iwe sapar kurai ke siwurit nu besi sesair rigich nge ap ewe vi tu fiche afer wiriti non ewe ke ngewe vi supang non neng ece kapar erigich pun was nga war usak para reheri yang busi nga war risi busu bai benefici geri yege even mira barat tekia even mi yege even se marawari barawatong kisah seng iwe esap marawari barawasem much even mi tipe tekison me barawari tong me eri Christ am marawan wirai ebo eri barawasem much si we fast forward gera tipe tekison puro arugor be tuvits Jesus kapase siri Jesus we tu fer bu bage barawasem much Jesus era go be averokara era go be low ampon Jesus new sefer Burse bocere burse fer bunne di pare pecakkur furo watu fichir feru fan. Oven. Metren hawararen muakin nisen sisi sekat puarnya di kicpui net usara tipi sai wari uri fosen net nge ne tipi awas set that's pusir red.
asirerigu epopari rausumer chichi atskire fidigit uavon nugu gereti berre fokupattatsren eikapasen marag wewe mege Christ ewe se parngerikit usunon na buneti basarabas kaya pure se orrech ewe tipite kison me very humble in spirit iwe marawase muchesap tu fichparat. We have a last question. Pan fokus sensitif fichak pari kapasis. Sensitive geri pachamakis, but we have about think one more minute. What do you think? Should we engage in it? Si pacham right away geri wakisida James 4:17. If anyone knows the good they ought to do and does not do it, it is sin. Apa sarak kabasis? Ya kabasis ya ikapusia siri pun eweneti hari sabat ngesiseo poruwete meta sabore pari tipis. If anyone knows the good things but not doing it, it is sin. Amen. James 4:17. Amen. Kasire ngairawe sabat igabet pulpai pesa aguruk tu pichirogo boiti. Ngka penugur ke seferi James eraga, if you know that is right but you're not doing it, it is sin. Kiriso bui. Kiriso jabur ngeri ko perfect timing buat 5:58. Kiriso jabur ngeri geri sibure kapuan iya tek posibua sa boras chichi fagat. Sabat skot non ne kiriso gor kredi fasur keo kapas. Par kiriso renowi joragang reso betek Vincent ara pare meriam kapas par kiriso ram nerewi pare meri boya par ngeri kits am kapasi. Ko se wacha tiburu gen meirisin o arisi gen noriten Jesus Christ saya tek metegor usarat tipis. Amen. Amen. Iwe ajiwe program Bible Avasa. You're listening to KICH 60 AM Agana, Guam. Mati sapurruaru uakisirruaru. Sises aperuari. Amak narko tarropobipin. Arabas resap marag ren mogocek. Parabaray ren ititen kapasengkot apasa. Afakun uitsi atsipue nugubet miwasewesen magnot paipen. Ikan non eko tarropobipin. Nampai atsipue wasewesen araga. Aats mo kutukut wamet gitsmikura non paipen. Iyay aats program paipen apasa. Aats program siara gawan met mimak non paipen. Fitikits narat sipo sapuero me kaifagun met paipen apasa. Nepokan ni ngoruk pakiri sore rom fifitikits